Uteti wa ithurano cia wamurani na uhaririria wa ithurano ici ciama-ini nene cia kiuteti bururi-ini no hindi unyitite thinga kuria ciama ciirigirirwo gutiriha mihango ino gugikinyeria tariki 22 mweri-ini uyu, mihango iria hau gabere yanagumirwo ni Ngahiha. Kiama kia ODM kiri kiama kia mbere kiria kiratanyitwo gukorwo gigitabania ithurano ici kaunti-ini ya Naikuru umuthi, no indi mihango ino irarugamio itua riria rirarakite amwe wa arumiriri a kiama giki. Baba, kama unaona tunaama sisi watu wa Nakuru kaptembwa tunaama baba, tunaenda UDA, tunakupena UDA president, tunapeana kwa UDA kaona kaptembwa, tunapoteza chama cha ODM kaptembwa na tutaki ansariti uayam uayam wazee hatutaki hiyo vitu, tunakuja tunadanganya kila siku ati pewa hakuna. Vijana wa kaptembwa hawana kazi, wakienda kuiba wanapigwa na yao wasaidi. Arumiriri ya kiama giki marokire kuhithukira wabici cia ODM mwena wa kaptembwa Naikuru ithuriro, makiuga kuoya gukorwo kuri na njama ya kuhe ateti amwe tigiti wa imwe kwa imwe. Opposition wetu mwanataki Kajwang' anasema kuna certificate. Naambia Raila Amolo Odinga asitutanganye na asituchanganye sisi. Muka asubuhi na mapema kwenda kupigia MC wangu kura. Nafika naambiwa ati Kajwang' ameshinda, na hata sijapiga, ameshinda aje. Ni ithurano igutanyitwo gutabanio gicigo-ini kia ubunge kia Naikuru irathiro, wadi-ini cia kaptembwa Kivumbi-ini na iria ya Orkari ya gicigo-ini bunge kia Naivasha. MCA wa ihinda riri wa kaptembwa Peter Kajwang' akiuria arumiriri ya kiama giki kugia na wetereri. I want to condemn this and I also want to tell them that the politics of violence are politics, barbaric politics that are long gone. They are not for this century. Utuko wa gukia umuthi niguo murugamiriri munene wa ithurano kiama-ini kia ODM Catherine Muma araniriria kurugamio kwa ithurano ici Naikuru nginyagia muthenya uria ukanirirwo. Arumiriri a kiama giki makiuria gutabanio kwa ithurano cia uma na waragania. The leader of Nakuru County, I believe, through election board, wata communicate with us. Juu tuliongea na jana usiku, walisema wata communicate with us so that progress ya election nomination itafanyuka siku ingine. Kugina kuo kiama kia UDA kiugite ni kihariria gutabania ithurano cia wamurani tariki 14 mweri uyu, which are being tailored towards the IEBC arrangement ya hold nominations in one day will be successful. Nituihariria na by Sunday nituka update everybody haria tukinyite. Maya magithiaga na mbere na minister wa ugitiri Dagitari Fred Matiang'i neranĩire gutigirira kuri na ugitiri wa kuigana hindi ithurano cia wamurani ciama-ini. Ngiribotera Kameme TV ritwa ria kwani wa ng'ombe wa Maina.